Mayam Kurumzari Adoni Biribas Impact News ni Raj Nongthombam Manung Hutna hai ba 360-degree analysis of news and events da Mayam Butaram Okchari Manipur da Human Rights Commission Naung Hingalan ba hai ba wafam sida ngasi kanan nai najagadabani maru ina hai riba commission se 1998 ta lenghakra matungda ngasi dagi chahi 3 ki mamang da 2010 gi May thadagi masi defunctional oiraga laikhebadagi hoji completely chahi 3 mapung phakre adubu anauba government asila matungda hai riba State Human Rights Commission asi amukka masi nahona na hingalalagani revive tarogina heba wapam phondo khibelare aduga thasi ki tarik 1 da Law and Legislative Affairs Department Manipur government gi maikai degisu kogi member ani law nogi damakta notification thokhibelare how kiba July ge tarik 10 mari fawbada kogi hairiba member ani si gi member ani si oining ba miosing na apply tobo yani heba gi last date se July ge tarik 10 mari fawon oikre hairiba no July ge tarik Tara Mari Sida Kogi Manipur government ge cabinet mifum su Churchampurda for the first time in the history of Manipur Chingda Habitare Churchampurda Kogi cabinet mifum se phami cabinet mifum du chief minister nasu Kogi Manipur Human Rights Commission gi staff sing lo bagi wakfum su phondo khibelere mamang su phondo khib kyarak laikre adu hair ban men asimak ta July ge tarik 3 Mari da yamna landmark Kogi step amoina Supreme Court nasu Manipur gi Kogi fake encounter ki case hainari ba case lising amaga chamanga kunipan ki case gi marta case kuntra manga aduga victim hompu taruki case su CBI da thigalani haibagi order na chingba ruling na chingba lakhiba numit ni tarik 10 marisi haribu mayam si gi mark sida Human Rights Commission si karam mongda effectively lehen matuk tabagi constitute to matuk tabagi hana leiramba dumaina laiba targade masin nitena functional oibang amgada bra hani gi members singi challenges kari kari lekhibage khudongcha dabaga mingi su kari lebage habi mayam sigi matangda adugo maru ina effective Manipur State Human Rights Commission se karamna lehen gada ge habi matang sida kharane ne gudam tangasi Impact News ki studio links in lebire basi joining us tonight on Manung Hutna Human Rights Alerts HRA Manipur gi executive director obiri ba oja Babloo Loitongbam ni ahamter oja Babloo Taramokchari welcome to the show appreciate you joining. Also joining us, BJP Manipur Pradesh ke spokesperson Obiriba Oja RK Ranjan ni Oja Ranjan busu Taramokchari welcome to the show appreciate you joining too. And also joining us United Committee Manipur UCM ke president Obiriba ko Oja Elangbam Johnson ni Oja Johnson busu Taramokchari welcome to the show appreciate you joining too. Ahan ba question si Oja Babloo lakchage how kiba tarik kuni thoi ha ba July gi madu so ko gi effective Human Rights Commission amo Manipur ge lehenab gi damakta koi mifam ga su chauna pangtho ke belere adu bu taseng na ahan ba koi na di functional orga su lerabani na Manipur gi miyam da Manipur Human Rights Commission has karino karai le no masigi mathau se kaino why it is so important habagi wahan thok phawba adum mami samna leram do male mam dan ahan ba to start with Human Rights Commission se kari oidu no kari gi damakta Manipur gumba state amada Human Rights Commission amal lingba yam mathau taribano maru lingaga di leramani masi revive to mathau taribam sikang habiyo mani huzik takri badu maina mamangi Supreme Court na thokhiba ruling 14 the handaki thari 14 July the thokriba rulings the su court na yam phajana iri hoi Protection of Human Rights Act ta state khudimak ta loinamak Human Rights Commission legadawni di haidragasu akoina Constitution the piriba fundamental right maruina Article 21 ge right to life se phajana protect tawge haitaragadi State Human Rights Commission link by se tangai phadabani hedana hujiki ruling du su iri Manipur gi context agi ni hari se aduga whole even National Human Rights Commission na functioning says the kamain tawdana Manipur da asuk kuina mibu extrajudicially hatu aga karimte action lawdana leibasina maram moidana National Human Rights Commission se Supreme Court na toothless tiger ni maya yaudaba kaini ngangbadani mana ngamba thabak phajana tawdre haise Supreme Court na black and white ta iraga yan han boina pire haijariba aduni tasengna Human rights kanba haibase citizen namagi human rights kanba citizen namagi piriba fundamental rights kanba haise sarkar gi khwaidagi maruoiba mathau ne haijariba aduga adugi mathau du phajana thabak oina pangthokna na ba specialized oiba commission nama leiraga madu kari kari award apa leirige haibase yengba haibase sarkar gi core responsibility singi manungda amani aduna nahan akoina review tawjare 22 da hojik takpire budumaina 22 July says da akoi haugiba mamangi commission gi chairperson oibiramba amadi mamangi selection tawuda kai da yaubiramba chief minister adagi mamangi akoigi former member mayam aduga civil society gi mayam pullaga akoina tanajabada yengbada harise mamangi Human Rights Commission ju mamingi wane poster gaktane na hai akoi justice susek na habibada manungda di hotrong hobai potse aduna masigi potse amuka hanna thoktana na ba handak akoina recommendation manga ghak nahan gi session se tawraga akoina chief minister da pisanje ihan hamada akoina haijarise mi ahum ni yaudori se amana
retired chief justice of the high court amana high court ki judge ama khanga dawa madu da de khoi ni am kan hai ningai leitre any sarkar na pa madu khan biro ada civil society ki maikai dagi someone who have the knowledge of law and who has the knowledge of human rights ama khanga daw ni haibsidi akhoi na haije se fazana widely consult to darkar oi aduga magi integrity do yam leiba amadi human rights ki knowledge amadi human rights ki damakta thabak tawbagi damakta demonstrated commitment ama leiba mi choose to bio haiba number 1 number 2 da akhoi na haijeri se ngasai gi human rights commission ki kanoma order ama thoe 2004 da Manipur Commission of Manipur Human Rights Commission salaries and allowance and other conditions of chairperson and members rule in 2004 da mathoe adabu labe am thibadi rules is a high se chief akogi chairperson se retired chief justice amagi tolop se lising kun khara da maheleba whereas retired chief justice amana chaga doribo tolop ti lakh ama yawning chit lakh ama hena chaba yauri hajariba aduna adumaina lakh ama hena tolop chari mi dubu lising kun pige sista chairperson obiu haje nahangai moina chairperson oinena ba judge phangde haris di manung da wari se si oin leremeba 5 times less adumaina inhuman kare hani magi dignity and honor du ngakpi da ba ade commission members in lising tratruk ai lising tratruk is di huziki matam si di yam ngangna ru na kana dre aduna sigi pot se tangai phadana hongdok ta biade dignity and honor and status si phajana maintain tawdraga di commission se function tawbong amoy number 3 da akoina haijari se Manipur Human Rights Commission ki mathau je chumna Home Department ki mathau na teba every department government ki every department ki functioning da magi tasengna magi department se phajana function tawra tawdabra ise tasengna moina praja sing da haidiba praja sing ki right se deliver tawba ngambra ngamdabra ise olaka doineba aduna magi budget se phajana budget ta mas paisa se allocate tawraga 1% haibadi yamali budget sigi aduna tangkhai bau haijar roi khoi masung ama sama thokpagi amagi masung amadi department mayam dagi loinamak longthoga human right commission gi damakta nen thamgadong neba kaino every department gi functioning ai se moina kadai bhawa magi praja mayam dagi right to ngai ge hebudu da pugadogne hajariba aduna budgetary allocation se department da khudimakta gi longthoga 0.25% amagi tangkhai bau na tam amagi masung di human right commission gi damakta hayeng moigi department ki tasengna fazana function tawin ra tawde je human rights ki kanu sin olakadoni mingom miyam da kyam yorges ni yorkadone mari subuda akoina haijari se mamangi di kanu amada under secretary am da tawraga function tawhole protection of human rights act 1993 da mayek sengna piri kanu ki function se ko human rights ki secretariat se secretary level da secretary am level da tawraga tawhon ga doneba aduga ani subuda magi investigating wing ama IGP dagi tadaba ama tawgadongni se section 271A section 271B da fazana protection of human rights eki pidana leiraba statutory requirement neba adu khoi mamangi se da amata tawdeba under secretary ma tawi police officer lei tien tawi aroibada akoina haijariba commitment se every year Human Rights Commission sigi functioning se magi annual report puthokadong neba adugo annual report sigi basis da chief minister na assembly da magi action taken report pira iba recommendation sing sidagi kari akoi change tawre habi report se puthok piyo hena point manga ji akoi thamjaraga honorable chief minister da chesi pisan jagre honorable chief minister na masu yam thuna mase magi angam thakta thabak oina pangthok pirakani hedana akoi gi mamangi chief minister chief justice amadi retired commission senior lawyer mayam chatlaga akoi masi pisan jagre akoi na hope tawjari badi yam thuna handaki assembly says da moina chief minister na habirak pada hairiba mamangi rules ji amend tawre hedana hai adu amend tawbudu ma handaki akoi kano says da assembly says da madugi amend tawbudu kano da assembly gi proceeding da york prime akoi yam khawrang na ngaijari adu huji phawbudi thengna okay assembly session akoi august ki tarik mari phawla ri maramotona any time asi york pai chance leri bjp da lakshadring ai bjp da question mayam di lere point manga sigi pakum ko mai leri du lakthing ai point extra hapok nabgi dam dai oja johnson da se lakche ko ja 2010 dagi chahi tare se D functional orga leramba adu mama da D function oiding ai su chairperson leram taraga su mamangi koi chairperson hanagi 2003 ki matam leramba retired justice WA shishak se chahi amarom se tolo phangdabgi pawga su yam lagi tolo sumbi bibidan thambiba adu su matam du da oja shishakna join to madam da madhya pradesh ki same human right commission ki chairperson oibi hai matam da aidi manipur ki oijage adana manipur ki thabak tonu yeda lehoba adu manipur da thabak toroga tolo sama tha pibidaba
हाइबदि 2010 दगी मसे टेक्निकली डिफंक्शनल ओइगे तारगसु ममांग दसु मसे निंथन फंक्शनल तौदोइ ममियम तारी मथांग सेदा ओदा जोनसन दा करी हाइबनि डिफंक्शनल ओरगा चही तारिक लेरे ए मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन लेत्रेगा हाइबसिगी वाहन तोक्से करी ओइदन खिता हाइबे मसे याम सेंग हाइ तारगदि तसेंगदि ममांगी सरकारना मणिपुर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से लेइबा पामदे हाइबसिदि आई वखन द फौजे मरमदि करिनो हाइ तारगदि 2010 काइना हजि हाइरिबा मतम दि फंक्शन तौबि मतम से हाइदि यस स्टेट की मैंडेटरी प्रोविजन नते हाइदि मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन लेइबा याइ लेइदबा याइ maybe हाइबनिबा हाइदि सेक्शन 3 द ह्यूमन राइट्स एक्ट 93 की द सेक्शन 3 द मैंडेटरी ओइदन MHRC से अदुबु आइखोइगी सिदि मैंडेटरी ओइदेबा स्टेट लाखो मतमदि ओके सिसु तसेंग बदि ngसाइगी प्रिंसिपल एक्ट टू द अमेंडमेंट am चंगेबा हाइदि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सु मैंडेटरी ओइगदौनेबा MHRC की टाइप ता मज लेगदौने अदुबु नंबर 1 दा येंगबियोबा अखोइना इवेंट टू ngसाइगी हिस्ट्री दो जस्ट क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट टू येंगसेबा फैक्ट एनकाउंटर की प्राइम टाइम से 2000 दगिना 2011 12 फाउस आइदि ने लवे है सुंगले लेप्तेबा अदु फेक एनकाउंटर की मायोक्ता असगी ह्यूमन राइट्स वायलेशन सिगी असगी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग अदि इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंस मैम सिगी जेनिटल पॉइंट से यूरोप मतम सिददि तसेंगना सरकार सिना मधु इंटरेस्ट टू मधुगी कनो दु मोइना हातोके दना तौगिबा मानबा अमदि ममांग सरकार द लेइहेबा मसिदि कनामतना डिनाइ तो यारोयबा मरमदि अखोई चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट से अखोई कनो असेंबली ऑन द फ्लोर द हाउस द हार्ट पनलेटन लेते काइना अखोई रविना संजीत की मतम 2009 द हाइरिनेबा अदुगी जस्ट बिफोर दैट सो मेनी हार्टली फनाम हालेबा अदना मधुगी मतमदुदा अदुमाइना सरकार की म लेगिबदुना मरम ओइदना तसेंगना मसी पैरालाइज तौरगे हाइबसी अदुना मरम अरकांदा सिना चा मनुंगदा मागी फाइनेंशियल करिका दुना कोन लाकनी दुगो मेन मागी फैक्टर दि अदुने न लोगनेबा अदर ममांगी रिजिम दुना तसेंग बदि ह्यूमन राइट्स कमीशन ग लिंक दना अदि मतम द सम वॉइस कर थोइको हाइदि ह्यूमन राइट कमीशन दगी फेक एनकाउंटर की केस फनाम चथर को मतम द अमा नि ग यामना सिरुम नारुम तौनग लखुचबसु यावेबा अदुगुंबगी मतम न दुदा तौगी अदुगा प्लस अदुगी मथक्ता पॉलिटिकल इंटरफेरेंस political karihani dominance on other jurisdiction judiciary the khangde mami phajana chauna tai yanada ba matam da high court ki complex to curfew thamjeli bani aregi mai kakthali bani water supply kakthali bani judge amagi high court ki na sigum ba mayam se si noin da akoina masi sum tasal laga yeng matam da di intention do lehin ba pamde haiba sidi soide ba masina maram orakanda even madugi collateral damage ngata ne bla imam do हाइदि तोलो की खंगदे मीदु तसेंगना अदुगी इंस्टीट्यूशन दु पामद्रबनिना तौसलुबदगी एसपेसिडी काइन तौरकांदा काइनोम द तौगिबा मानबम लेबा अदुनेना खल्लेबा अदुना हंदकी लाकदोरिबा हंदकी मणिपुर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सिदी मतिंग लेबा ओइसेबा से विक्टिम दुना अप्रोच तौद्रिगोइदि तौबुई वाफम दु तोसेबा मीडिया रिपोर्टा एसी फकाफ तौग्रे मांगहनग्रे इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंस का हाइदि न्यूज़पेपर दु सुमोटो केस लौखत पिरोदना अदुगा करिगुंबा स्टेट इंदब मतमदा सुप्रीम कोर्ट ना NHRC दा याम ततना हाइसे टूथलेस टाइगर आइजे करिगिनो आइतारगदि पॉलिटिकल विम्स एंड फैंसी दो ऑपरेट तो हैबा NHRC से फंक्शन तो ngam देबा जबलु को मरमदि पॉलिटिकल कंपल्सन दुना हेंदना करिगुंबा NHRC ना रिकमेंड तो बसे इन प्रिंसिपल मसी तसेंगना इनगदौनेबा गवर्नमेंट सिना इलेक्टेड मतम द सुप्रीम कोर्ट चला कांदा NHRC ने रिकमेंड तो बसे सुप्रीम कोर्ट चला कांदा फाइट तो ngam देबा केस अमा नि खक्तदना ममांगदि याम तौरमे हाय अकोन बददि फेल होरे हाय NHRC जिजु हुजिकति पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अमा गौन माइ सेंटिटी मांगरेबा अदुगे सेम लाइन दा मणिपुर दसु मणिपुर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सेम कांदा इंटरफेरेंस ने हेमल लगदि टाइम जीरो चकनेबा हाइदि मणिपुर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ना रिकमेंड तौबा फेक एनकाउंटर ने खंगाबा मोय रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन तौबा फंगबदुदी NHRC दा रिपोर्ट तौबा इरोइने हाई कोर्ट दसु म तौसला काने कदोबै तौदुनो हाइबसे तौबदौनेबा मेंबर सिंग दा मसि तौबम थोपनेबा अदुगुम ngam मीदि खंदबा फैयेबा अदुगुम तौरदबा इंस्टीट्यूशन ओरगदि लेबसु कानदेबा नंदि ममांगी असु क्यामना फेक एनकाउंटर थोपो सिदैसा जीरो कन्विक्शन नेबल लेइसे अदुना मसिगी फिबम जिल लेबा मतमदा अदुना याम सीरियसली ngasai ekoi nahan khanabadasu go yaujigibani mathongnasu leiba adigi ekoi gi tasengna seriously committed oiba mi sing khanjeba adun natragari politically adigi magi khangna chanabagi adugi kainodu da tawhragadi pura manganeba aduna masidi tawduba phai
maming yam chat pa mi ore ga su thabak tau du mi du kana den lawi maming su le ta mi thabak ta tor ko do mi do adu gum ne phayang khanje adu ga amarom da ngasai gi haibi bodo se khoi gi WSC sekna haibi do ai je chief justice ore me Manipur ka human rights commission gi member ne na leima leba lungsi bagi oyure PO na mau leite ena PO na lakri ngai matam du de ma na dum yore hai ane gari leite are paisa leite paisa se ung PBO na amu finance ki officer am da ung chatle hai moina asigum bagi phibam sidi to se aduna ngasai haibi bo taina budget corpus of funds se earmark to biro chumnagi magi privy person amo oigra kan tolop tuna amo oigra kan da human rights commission gi paisa se crore tranga ra kunla yankhai ra towi ro ngambaduna ngamjarasun ngamdabuna continue tawjaragani adu paisa du di khara su tawra kan da case in kaising lei mam se Manipur du di lising amaga chamnga kungani pane se pin go lokdo adu nataba unaccounted huji phawda register tawdiba non registered case mayam su lei adu mayam du kari kari lege haira kanda mana ano wala ka do sing china magi taseng na merit level case kharadi mayam gi interest ta Manipur state human rights commission degi smain tawra kan ayo ni kan haibdo adu mongam go do ba human rights commission o hinjaningi okay yamna effective oi ba strong oi ba maya yaudo bana ba maya phajana yau ba lang na yau kum la ba koi gi human right Manipur human rights commission amal hense habne adu buja mamang gi government di matam du gi situation su oram ba yai government ma sil lehen ba pam khido gi mamiyam chawna tare no ja जो सन सुताक पीरियड का कोई पॉइंट मंगा कोई अनौबा कमीशन सिदा लहनबा पामी हबी वाफम सु थंबीरी मरुना बजट तोवाना थंबीबा अदुगा कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हापी बा हबी वाफम सु जावरी हाइबा पॉइंट खरा सेना मुक्सु कोई गवर्नमेंट सेना पामना हंदक की मतंग सिदा सु तुम उपाय लेरु पॉइंट का तुम खा यावबी बरकारी हैविंग तसेंगबदी कोई बाबलूगा जॉनसन गना हाइरिदु ayambana peoples na pamba human right activists singsina kanna torpa adudagi aide adugi impact oina Manipur human rights link de adana lingi brai na in lowe lingelura kanda di amu saigi activities mayam du torkanda fact finding la kangsta moi shok da mayam yawuduna oina lingering toraga thamba aduna pamdana ba de thabak to bu yadana ba ondokpa atmosphere am da thamamena haibatai now hujikti anu bu sarkar am lai with the new hopes aduga people's ki participation su yam tawrabanina nahan makta da khana bigriba anagi human right ki koi activists plus maduda directly involved tawduna thabak tawramba moin thengnagi mayam da loina free and frank loi haina koi su yaujarami ado palliba singdu karani human right ki institution si function tawwi adana ba semane simdi yamna clearly lere ado masigi resolution nahangi mayamna tanagi ba effective human right ama state sida install thona bagi tagi ba warep to khoi honorable chief minister na madu yamna sensitively lowi loina na madu ai khan bada yam thuna action on tholak rai na ina khana sa tawi aduga hey Babloo na panmadu su yam phajaba hai say for example northeastern India si saukate hai tana matam dugi atul bihari vajpayee na donors link khale karai di phal lai haragadi each and every department 10% si contribute to lai yam phajaba principle na ba any department Manipur da ladies about 53 or 56 lady ba se masi for the welfare of the people na tani adu boy the people's ki right to life ta affect the report adu koi da phajana systematize in a democratic principle da lan haragadi department gi my contribution to at least some percent from their budget madu human right the pigadam ni have said masi koi soidana koi gi honorable chief minister ma feel torongani sense torongani madu karamba mechanism da negotiate togada ge du koi tanaba sangi hai in feel tawi adu buja mamang leram da koi investigating officer na ching hapsan basidi as for that human rights ki rule lama semami do madu prescribe tawri ba poto except salary pam da ba khota ba koi kare ai ni below the dignity of a potu natana sita piri ba minimum requirement the official structures hai masidi compromise tawdana ba koi party na soidana hona gani adu ba handak member ani launu gidam ta July ki tarik amada koi ki notification thoga July ki tarik tara amari for the last date se thamgi bani na member khan bagi stage phabu yora bani na government se kitang ready oi badi mali tarik 1 da July tarik 1 da aduna takpadi hoji khogi selection committee si form to birobra masida khogi chief minister yauba speaker yauba adigi chief justice yauba madi khogi opposition ki leader yauba si selection committee si lebirobra adu khoi chairperson si
masisu lay birabra ngasagi oja bablu tak bikhiba chairperson oibya ba midi lerga madu da pina ba tolop lay tabadagi thamam da bagi mami am tai hai masigi kaino se government ki process simadi I quite the knowledge the later purely to the domain of the government like ado akoina just say Manipur University ki vice chancellor kan baharo application tharaga su hanadi thanaram deko search committee mana toraga without any prejudice without any bias the real person do kan no hone adumaina even human right ki masai ki piri ba category mayam piri chief justice no oramba the senior advocate high court no ba ga si thamakan atopa lobu sing du di persuasion tora lobu se masi always dangerous way in lowi aduna search committee mana tasing na ma ji thabak tobra human right involved tobra magi experience kari lai ga se search committee mana fajana toraga loraga di ai function si fajan tor kane khale ba do masi mak so koi koi ki party ki taraf ta ki government ta koi request tok jage okay mathang je oja bablu lak se ko jam ngai gi koi ki yamna mating lei ba commission ama sema pame habne du mating su lei ba tar ga su koi marakta 2010 dagi di fang oi bar maina koi chahi ahum ama manga ama BJP government sina lei ngai gi active ona lerga madu matung ma khibi abagi fibam leitana ba mating lei badana tana dum continuous process am oina dum lei hoga da badum makal gi am oina gi damakta di kari mating lei budagi damakta kari mathau ta duka makha ta dum tum koin lei honu gi damakta su hari ban han gi police manga sina dum ma se safeguard torang amni khambi kari habini mani akhoi to begin with manga si huji akhoi immediately darkar oi bagi potuni adu nga sai akhoi na haijari si magi rules ama hana 2004 de lerami si huji amend to binana ba akhoi na chief minister dan han pisan jari si chief minister na so e akhoi adu akhoi khanare akhoi khange aina chief minister ne am pisan thambire aduna pot se darkar oi di institutionalized to hobuduni pot se aduna law ma da phajana seran turan torom badi huji puthoga amend to je hairi adu karing ba hanaki government sina phajana law du da magi perks and privileges status to fazana maintain to biram magadi atopa government ama ung laga so amuk lauthok pa haidudi fazana tham pot tu lauthok pa khara partani haijariba adumaina akoina darkar wari se chumna huji ki pot na tabada akoina human rights ki pot si fazana human rights si diga so siba na roi dawne all the time human rights ki issue si dum leira dabani perpetuity dun bai ado ponina masi huji ki government sina fazana mong ta na thambiram magadi madugi kanaba se for many generations adum phangkanin khale adu huji ki takpiriba budgetary allocation ki pot yam kan na han ngang nei home gi dagi kadai de khai do ko no khoi loin mak lai ra state ni na ado huji ki sharing ki pot se hai department khudi man loin mak share tawragadi pot si adu hak na lu roi hai bagi point se masi pot su phajana handaki government na institutionalized tawraga thambiram magadi mathang government na aduga public mayam khangna tawragadi mathang government na madu lothok pai du hekta khara ludorim ne haijariba aduna madu handaki matang se sta akhoi honorable chief minister masa mukso akhoi human right activist ne na logje aduna mana handaki matang se di phajana journalist mayam gi phajana tawiri bu sumaina human rights commission jisu tung koina phajana satho ba ya ba institution moin leina na ba sembiramba mara akhoi gi kari hani maru hulamba ma darkar oi hebsi ai thamjani okay afaba pambi ama tung koina lehanu gi damakta kogi chara afaba maru afaba thab mathok ta habani probably lairiba government sigi interest su phajana leibani na kogi human right activist amani haina su oja babnu tak piri main lawi maramuduna government asina ningthina torkani habagi thajaba amadi leiri we have to wait and watch on the Nobram Trojaka break ki makha satrak pada kari ga damakta Manipur gi miyam na human right commission ama mathok tari bano haibi matang dasu kogi grassroots level da tare micham miyam na karam mong da haiba commission sigi masi utilize to yaga de karam na masigi benefit miyam se access to yaga de matang dasu khana jage break yan thonjara ke impact nisu men kadun lebi welcome back adun ingbir pasi Manung hunani a 360-degree analysis of news and events aduga ngasigi Manung hunada khana jari me basina kogi Manipur da 2010 dagi defunct oraga leiruraba 1998 dagi setup toba targa su 2010 dagi chahi taret mugasi chahi taret hen basi defunct oina leiruraba Manipur human right commission si nauna na revive toba dan tana masi tung koin lehobu ya ba mating leiba commission amo hen bagi matang dani makha chatrak pa hai riba mating leigado riba human right commission asi miyam na karam na sin nakadagi aduga miyam gi damakta human right commission sina togodri bu mathau se karino ku micham miyam dagadi masi human right ki natraga commission gi matang da wari sana basi yaw de ko gi khitang elite level da hagadra higher level da intellectual level da mayam se human right commission ga na sum wari sana ba du micham miyam di human right commission se kaino phaw khang da mayam yawri maram dona makhoi na karam na hai riba human right commission gi khudong cha ba se logodori bano aduga human right commission se makhoi gi damakta kari gi damakta mathau tarib na habse lak chege ai oja johnson da lak chege oja ko gi NGO amo ina su oja na yam chawn Manipur gi tonga tonga music interact to biribani na
मियाम के दमक ग्रासरूट लेवल द ह्यूमन राइट कमीशन ना तोरक्तोरी बथबक मैम से करिना दुगा मियाम ना करम ना मसी यूटिलाइज तो बुया गतके यूज तो बुया गतके बेनिफिट लो बुया गतके तंग ताक मरुइबा मेन ऑब्जेक्टिव ती all forms of human rights violations से कवर तौगदब इंस्टीट्यूशन अमने अदुना इंस्टीट्यूशन से यस लेरे हायरगसु इंस्टीट्यूशन से की मागे फंक्शन से मागे फंक्शनिंग से तसेंग बदे इंस्टीट्यूशन द कोर्ट रूम अंक मेंटेन तौरगा ह्यूमन राइट केस में डील तौनी हाइबगसु नतेबा प्रजादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन तौरकांड मधु का माइना टेकल तौगदे हाइब अदुमगी अवेयरनेस तौगदबा हाइबदी सेंगना हायरबदा ह्यूमन राइट कमीशन द यावगदरिबा मेंबरसिंग से ngasai magi member bagi magi position dugi amu mapan thokla kan activist oyo haibane ba masi taseng badi human rights commission re MHRC taseng ma'am si jaga jaga khuni makta chatla ga mayam si dei unaraga interaction tor kan kari gumba issue kai sing leiba ma'am si phajana madu pau phaudo na kan violation thokuma in the human rights violation thokuma ma'am do makhoi na lokhot pa yaba kai kai towe at the same time madu gi awareness pi ga dawne मधु मगी थबक से अखोई मणिपुर दुदी अखोई लेटेन लवे अरुगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की सु मागी चुमनगी मागी करी हैनी नॉर्मल कइनो रेगुलर कइनो तौदे यादा तब खरा खत जस्ट फॉर नेम से खर तौका NHRC सु याम एक्सटेंड तो हन तौबो ऑपरेट तौबो उद्रे मधुना मरम ओरकांद तसेंग बदी ह्यूमन राइट्स वायलेशन म थो कांदा मधु कमाइना मधुगी ग्रीवेंसेस सिंग जो आई करमाइना थेंगनदगे हाइबसे मसिगी नॉलेज लेते हैबा अदना ह्यूमन राइट कमीशन की मेन ऑब्जेक्टिव सिंग असागी केस रजिस्टर तौरकान रिकमेंडेशन थार इंक्वायरी तौर अदु खक्की सुनते हैबा पार्टली मोसे एक्टिविज्म खरसु यावगदौनेबा अदुना ओइरकांदा हेना असागी मागी करी हनी माई फंक्शनिंग दो पब्लिक अकाउंटेबल ओइबा अदुगुंबा इंस्टीट्यूशन म ओइ ngam अदु मसिगुंबसे अखोई लेते अदुना अइना हंजन हंजन हाइजेरिबसे तसेंगना अदुगुंबगी वाखलोन लेबा integrity leiba madu mugi capacity the work to ngam godo mi sing asna human rights commission ki member oiba chang heba even among the judges it is adu koi ngasai ki judge ama chief justice oirure ama oirure ha kana magi atop part am di magi karmain to ima se adu gi record ama su yengbam chang heba natraga di academically yamna magi lingaga su adu mugi activism part jaw do mi do hapsel luraga di adum fail oirne ba adu gumba su khara yengba tai ko aduna eda aphang ma ma ta kinjan ba su phado man den khalle aduna taseng badi human rights commission se aikoi manipur di case lising ama changma kunipan supreme court na tawusi manung da kayam human rights manipur state human rights commission na madu mokhoi na thijan gi ge mokhoi mo cover to gi haibe se amma ni ga di torungadra anam ba to gi dra bane ba fake encounter की केस से फार का कापे खापे तौगी मतम अमदा मणिपुर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से लेरी मतम ने मतम दु केस अमत सुमो तो तौगी देबा आई वखंदगी आई चुमंगो लालमसु याय को अदु तौरगदी मणिपुर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन NHRC से रिकमेंड तो सोय लेरंगदों नेबा मदु आई वखंद मदु अमनी गदी तौरंगदरा अदु अनमना पॉलिटिकल प्रेशर दा प्रेशराइज तौगी मेरा खंगद्रे मदु एफिशिएंटली वर्क तो ngam gi den हायबा को अदुगा क्वान नोंनिंग बदी मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन की मेंबर ममिंग पलर को मागी मथक्ता गोमेना केस थांगले मसीसु पूरा रिकॉर्ड अनप मखल की कहीं मने हाइतारे को सिगुंबगी प्रेसिडेंट लेबा लेबाकनी याम चेक्शन नको हंदकसु हुजिक से फॉर एग्जांपल हुजिकटी yes fake encounter asagi extrajudicial killing leite haregasu crime against women drug menace mayam tholeiba involvement se higher level leibe khoi ureba aduna how far mas effectively work to ngam goda se asagi me du integrity du yam important oin laweba adu ngamdragadi madu gi capacity the work to ngam du me oragadi adu hanagi hamu du tane ba ari पैसा हेंगलगसु मागी इंफ्रास्ट्रक्चरल अदगी अतो अतो बेनिफिट मैम हापे हारगसु मेन ऑब्जेक्टिव टू द कैम स्ट्राइक तो ngam प्रजान पेनबा मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन दी ओइरोएबा अदुना हौजिकसु ngasagi screening process khangde ko adagi magi ai hasa haijebado sidi activism se half am oigadawni amana masagi human rights ki magi tangai for the my criteria mayam do adugumo mayam do fulfill to rahagasu activism ki part su khara चप ngam खितंग मागी मोबिलिटी ले ngam अदु मीसिंग दो खलोब फगनी ने खले अदु ओरेगदी चुमने की पॉलिटिकल नॉमिनेशन ममांग तो कोई ताजे चुमर लामरी खंगदे
opposition of the house ki ama speaker ki ama rai government ki ama hai admain chat ki ba calculation je masi chumam da ba yai ko ai subject to madu ai sum mayam ngang na ba gi sum logji gi bani madu how far it is correct adu ai chumma chumda ba mayam na ai sum thamse bai wani adu mani tawhning de ando sarkar BJP sarkar si miyam gi yam khan ba sarkar oragadi madu bagi thakta amuk tawragadi chap manana ai human rights commission do adum fail oraga laigani koi ngasi yamu yaubiri dana koi nainajari si yamu ona su amu hangraga BJP gi tawrokani bagi asadu miyan su lairi adu mui wakhan namada koi Manipur State Human Commission se chahi tare defunct to do revive tawroko do hingal lakadori dong lakadore sidai sita sungmo mayam se chitha nanda ho se yari makai thok to naba laita naba hona ba phagani ha bisi mai thang okay chahi tere ki matung da ani rak suba chahi khuntak poi matung da ha bata hoje koi human right commission na wo hingna yam kan honari adu ngasai oja Babloo su takpi ki ba koi political intervention di am phari political interference si mayam ja usal tara gadi ngasai mating leiba mo egada butu oibunga mo ha basi he hobudi right from selection dagi horoga hain kona case la kolpo mayam da su maduda interference natraga intervention jaw trakan da oibungam duni adu hojikti masigi member oijage natraga masigi chairperson oiba ha si yamna phajaba makhal gi position am oibani na masida su mayam de dum lainar kani aduna matang dwai du da yamna pukchel sengna karamba mo da torkata ge habagi natraga political intervention lairoi dagi habagi question amadi am chawleri miyam gudam tadi am khan magam en habisi mayam jam hainai adu kari happening matang sa intervention first koi sahi tare tamuk difang oiru basi BJP ki sarkar si la kanda people's ki demands the human right activists singi apam batu khanga kanda ne koina after 7 years amona revive to wa aina koi gi whole process sama tawjari se adui mathakta mayam su hena kambi re uje koi gi honorable chief minister Birena Lusingba BJP led government se masi people's ki confidence ama koina create to na ba prajana thaja na ba honari ba yam ki no honari ba adu ba sarkar ne aduna yaring khai achumba to na ba aduga political interference laitana ba masi yam kana koi siribiren gi magi wakalon da su lai adu mayam apa ma su soidana ai tawrakanen khale adu boza matang sida koi gi matam amada leramaga defang oiraba MHRC se government na self initiate torga activate to bi ki phala heta restart to bi ado koi sumba Manipur State Human Rights Commission yam maru oiba simas yam maru oiribni masidi government na self initiate torga activate to tri se kai no koi NGO CSO mayam na koi meeting ga pang thoga recommendation memorandum ga pesala kan da yam na positive oiba sign ulai se mayam na kaino se koi gi vision document to hairo recall to bi radi dum khangbi ga nen khali akhoi gi vision da dumak yawbone state human rights activate to wa ai se yawbone aduna akhana kon gi wane adu kitang stepping da easier oiba se connectivity hairo sidi driver kar tor bus torga dum prajada piba yaibo whereas yam technically high oiba aduga human right ki most alert oiba transboundary da lairiba koi gi lamgu badadi drugs ki women's ki mayam amon lairiba trafficking mayam lairi sidadi even environment ki hairo thabak phangdabagi hairo lambi yadabagi hairo ising thakko phangdabagi hairo these are all human kaino ne right to life ka loina bo po ni na masidadi akoina heta tom and dick herit ama se adu qualification surega nga sai koi Johnson na hari budwana koi Babloo na panbiri budwana heta tokseloi si hai se aduna phajana ta sengna sigi movement asida natraga human right activists amoina involved tawramba mana thengnagi ba mayam ado people's na feel to gi mayam ado madu sensitize to ngamba ado feeling leiba ngamba mi ama soidana lakpi ragadi lagna buso koi government na ti honoram ganen khali ado lagadi kare hagari koi soidana afaba human right institution ama de koi soy hogane it should be the ideal for all the northeastern India so oidana koi hona jakne okay yam ideal oi ba tamjaninga oi ba topa yumno na badal river state sing na tamjaninga oi ba dum loba commission ama institute mo hena ba yam kan hona gane habani yamna phajaba yamna nungai ba paw makal amni Manipur gi tu mathang sei oja Babloo lakchani sei oja khoi sai haje ki ba khoi ngasi even khanari ba discussion sisu khoi yengi ba viewers sing na khalam du si khoi human rights khoi na karai da sin na only right to life to dang oidori bra engon da no mena kap ke hat ke tupage to ragan da human rights sing na re haiduna thokadori bra karam kam human right violation mayam da di khoi masigi help lo ya ga da ge masigi damta sanction ba ya ga de hai wo hum sulari kari having jata Protection of Human Rights Act ko India gi wena lady ba 1993 gi poche se yam clearly hairi human rights is kari noina number 1 constitution na piri ba constitution gi ko gi part 3 da fundamental rights oina piri ba sing se masine
aduga international covenant on civil and political rights, international covenant on economic, social and cultural rights the piriba covenant ani the piriska right fundamental right the piriba se sibu human rights ne na khangna ni na protection of human rights access the pibiri adu ngasai Johnson su panbi ki bada kari no magi mathau se haibada Johnson su khara elaborate to bigre adung po aina amutang recall to jabada nahange akhoi human rights commission na tawdoi se kaino haibda akhoi na poor man's court ne ui maram di judges mayam su leibani na poche akhoi gi yaning awaba ma petition tawjiruba adu moina khara recommendation pirakpa madu pot to government na pira government na madu akhoi gi respectfully madu implement to bi pot chinen ui adu po aina thamjeningi di commission akhoi gi protection of human rights act the pdiba commission na tawdo mathau je tara ne ba sigi manung da hujiki si number 1 ni of course most important report ni adu po atopa mapanam su leiri ba for example court ta kari gumba human rights deal to work case ama pandana leiragadi on their own moina sangsan laga aduda yaushilu biya eba adinga sai kenona habi duina Johnson habi du maina karingo moigi judgment ama moina piba recommendation ama government follow tawdre hargadi moina chatlaga court amado kaidogagi damakta chief justice ama yauna judge ama yauna aduga mayam dagi khallaba khangai mayam dagi khallaba human rights ki activist ama yauna tar ab decision do government ne hekta implement tawdaba yabra ise high court challenge tawgadam neba supreme court challenge tawgadam neba aduna nahan akoina haijai se human rights commission ki jo standing council ama high court ta darkar legana supreme court su akoi thamba ma darkar hoeba supreme court of course national human rights commission gi lei adudum tawrsi ai adung pu masigi dam taw second third ta lady se any detention center ama haidi jail da kari fium de lady adagi akhoi mayam khangnari ba joint interrogation cell da kamain lady imphal gi lockup da kamain lady fium ji kamain lady ma human rights violation tawri prize any time moina visit tawgi right akhoi gi commission na gi action period number 4 da any lady ba India ki constitution khangde law khangde bapu NREGS hairo PDS system hairo mase kumaina function tawri ase study to way abagi mana tigat pe abagi kadai da kumain tawdana masi praja da yaudriba noi se ta tigat pe abagi pot yauri ba ngasi bawda akoi Manipur human rights commission ne system da tawde ba manga subada any factor akoi human rights phangba ngamdaba ban mayam torokuna hairo adagi se terrorism tholokpana hairo sigi mayam se study toraga mana sarkar da recommend to yai sarkar ga tanaraga komaina issues sing je deal to godage je akoi sarkar da chatlaga sum nang si to na haibada natana hazana magi partner amoina tanaraga problem je solve to minna basu yai ba si poram te exercise tawde adagi atopa mana international treaty mayam study toraga bapu convention on rights of the child gi trafficking gi ladiba laws sing si phazana study toraga khoi implement to yai hoi sigi potsi national human rights commission na tawjere ne su thadu ase aduga mathang da muk se research में आम तो भी है मणिपुर यूनिवर्सिटी दा हुजे कोई ह्यूमन राइट्स की सेल अमल लई रे सिगा कोलैबोरेट तौरगा तो आन डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट लईरिबा ह्यूमैनिटीज की डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट सिंग का तौरगा रिसर्च में आम तो मिनरगा मणिपुर की लईरिबा प्रॉब्लम सिंग से थिमिनबा यायबा अदगी से अतोपा मन ngasai हाइबिरिबा ह्यूमन राइट लिटरेसी स्प्रेड तौबा ngasi kanona tawbiri base impact tv ne tawbiri base masimak na hayeng state human rights commission na sponsor tawraga komai tawdana ngasi di karamba right khana sige media da komai puthokani public meeting komai tawni ngasi akhoi gi legal aid services authority ne tawri ba sumaina national akhoi state human rights commission na su chumna gi purely ain gi ngat natabada komai tawdana human rights ni phangan ga ge haibi yai aduga aroi bada non-government organizations in NGOs in a tawjari report say encourage to we get them never human rights commission don't chat tawdar si ai aduga aroi bada tarasu bada moin hairi se sida hai si nataba amta nataba adung pu anything mana human rights protection gi damakta darkar oi hena khanma thabak to tawi ai ba hai si menu si am sawe hai jari ba unfortunately akoina ha me menu du khakta da sum nai chalabani na akoi court ama dong na sum ure ba ngasai Johnson habi ba dumaina activist amoina thuoga masi se tawi ya ba thabak mayam se kanosina akhoi kanosina piri ba ozaba bulu pambira putam phajaba akhoi Manipur University da akhoi human rights ki department of hanga department tina tri masida akhoi course ka dipiri center ma hang lere human rights studies ki center ma adu higher river center se handak strike yam tawgibni makhoi ki dam hojik PG program badna le 1 year ki PG diploma program masa khoi master tawjage makha taba higher study tawjage haidana masiki department full fledged on bion handak demand ke mayam tawgi kem tawbi te tabi de haidana akhoi impact news ta su mahiroi khara laga masida Manung Hutna to discussion to biwa hairami madumak tanja phangjadra su ngasi gi right time ne khali waja problem so to piro human right ki violation mayam le besida university sira department of full fledged lehen biu course lehen biu hai besida hoji pawba
थबो पांगथोप ngam government gi nakong da yodri bisa la mahirui singi strike se kari having masi most probably koi gi academic leiriba circle do okay maduda sensitize yo to the bra ina idi feel tawi hangi ba sel du gi myoi kharana interest lojje bado adumaina inthok do na to tasengna university ma leita de ai nam su ba social media da dumai bani ranking pire na pau da harau busi it doesn't work as an university university di kai no ma gi samaj da toriba antraga social da piga da impact ma am da piga da never muzi Manipur the human right violation ni ma am lere maduna call for tor kan da koi da sale do hang never hanga ga di madu phajana full fledged to na bai se university da leriba academicians sing na activate tor kan da to ga da never adu natana say for example koi university da service to jering da hai tare adult education si practically lari hai ta hal sing da tamhal lo habne ado koina department no hang doga adult education se as a course hoina tamok se sugum basidi koi pam de ba adu bo human right ti koi training pi ba yai either police ta pi gera department gi missing kor ga pi gera human rights se kamaina deal tawni kramaina thugai roi da gi habisidi university institution human rights ingi maramda masi violation kamaina to bage kamaina to holoi da gi habi maramda fazana khangba oja johnson hoi gumba oja Babloo ke masing yam matau tai maramda adu masing yam hai target nga sai gi sel am lari base masi department ma center ma lese department gi level to onka target di adu masing si yam moi roja nga sai mamangi gamena human right commission ling ma pam to maina handa ke gamena su du makhal gi department le ma pam roja barak sida ina am khak tang haininge human rights si tamuraga thola kanda college da hangu college da so yam tambi wari um khak lai ko si am long ning wari ni yam na dense forest like human population like dring yam dring ai da kai na dominant to ni kai si na mi fa cha da sabs da kai si phan na gi training institute ama link level still it is existed ko ado kai di lai tre ba ado ga su training do pass or tholo padu gi thawak pi de adamina human right ki sum lingat pati human rights have ni mioi bagi hak have ni mioi bana leringa ti hak khongau na bagi hak phangdab gi adula activities sai kai mangi badu di probably that is possible samane mangi badu analogy ni samane ina piri se kari gi no gadi sai gi tasengna training toraga practically orient oina thola kan human right violation to dona ba ma gi involvement toraga di tamiba natra hangi institution do madu fayeba Manipur gi oina koi sangai gi damak ta policy lere aduga koi gi poni gi damak su policy lere madu bu phadana koi thabak to onthok to tongan ba mani adu human right ki damak ta di department ma lairo habi yadoi ma tari just kerta haisege ase koi gi LLM se master in law tamam tamda international law da specialization tawwa mi sing di subject amadi human rights and international organization si compulsory ne LLM to ba satra sing si tamda ba yad MU gi sigi koi syllabus ta yaw hai ai de koi su LLM to matam da international organization ga human rights ke si yaw hai aduna masi ka mai to already leira bani na mi ju leira mani bo jai haijeri na haina taseng ne yam specific oina human rights ki branch ma natraga human rights ki kainoma department ama gumba gi level da faculty link se haiba orangudong male adu khana raga dai di kitang thawai yauraga di khana raga phamina raga di already mi su ta iba mi su eri satra su adum leiramani khanje ko adum tawbu yagani ne khalli aduga amana ai masima di ai just masi out of ngasai gi relevance oigadra di ai natraga su am kan thamjani mam khale India gi am phajabam khale yes 1993 ki Human Rights Act se Protection of Human Rights 1993 si masi India government na Universal Declaration of Human Rights ne oja balun haiba ICCPR du ne ICSCR ani se ahum se signatory oiruba se ada international provision du akoi lepak ta chana gi hade municipal law sem de ade madugi matungina UDHR ka ICCPR ka ICSCR si incorporate toraga Haziki Human Rights Act 1993 same ireba. Hadi India is committed to human rights. Always in the case of Kashmir and Northeast, armed conflict, separatist movement, liberation movement lay haidana. Human rights always subdued and examined from the prism of national security. Masigi debate se national security na human rights violation se human rights ki question se subdue toraga leire haiba debate se masi ID MHRC dasu akoi Manipur gi oina ge hajani ko activist man coalition leire dana masi kanna ID pressure tongninge ba mam di human rights se
taseng bidi fifth estate kumbane ba society gi yam maru oi bane ba hai de madu India na yam recognize tongning da ba pot ama dong na sum lei ba se sigi mami sami si da tawra kan da human rights hai ba si dai si da taseng na Kashmir ga North East ka yeng kan da tongning da ba su lei ba taseng ba ki di MHRC ki phanjibu kara de logum thoki human rights ki khwaidagi maru oi bane international level la kwai wang standard to maintain tongning soi to thokre aduga budgetary provision khara taseng bri consolidated fund gi nahan mi amana hairam bado tongum thokune ba budget ta hauk dong ne ba aduga khoi adugi paisa krai dai no state na wabam thokte ba smai ki di central institution link bai ta state human rights commission sing si di NHRC ki through the noina channel out to bum thok dro fund sing cha regi research ki part regi mobility ki ma touring program kai ka mayam si tawno na ba awareness ki moina paisa pibum thok ta bra ara suma mayan se ai di amuka hafal laga ko are taseng na human rights commission mayam si mana raga ba masidi tohobom changne khanje ba madu natraga di ekoi gi sustainability hai tare ko tung dasu masing mo mayam se hojikti mai gi dimension ji change tawgre hojikti crime against women child oi Manipur di epicenter of all crime ni koi chidi atai leba ka manda basu natte aduna henna kitang gi laboratory khanna ne ne kan activist mayam sin organization mayam sin tobiu sin hai ba kan okay Manipur da mating leiba Human Rights Commission amal lahilu habani revive to holo Manipur Human Rights Commission MHRC habani adu bo koi Supreme Court na su ngasai oja bablun topic hiba National Human Rights Commission phau ba toothless maya yaud ba tiger ni habani adu bo maya yaud ba maram si koi even koi political intervention maram modna magi le jaga ba budget magi le jaga ba infrastructure system se mayam se loile handa ba targadi tasing na habda game na hairi ba kaidu ke maya do thuduk pi targadi masana toothless tiger oiba tamni maram Manipur da lakadu riba tiger na targe Human Rights Commission sisu toothless tiger oidana ba Manipur ga mena khwang sembagi matam do ore on den ngasi onati manu hongi thomse matang chol sinjarge ngasi thormse da oja Johnson oja Ranjan amadi oja Babloo lemrit thormsi ba thawa pi kewam di mapung fan gi damak oja humbu amka na thachu phunuk chari appreciate your joining masine ngasi gi manu hongi thorm ngasi gi arisan se karam to bi ko khan ber pa yagani khoi mail id impactvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to biraga comment am di feedback tha ber pa yagani with that this is Raj Nongthombam signing off khuram jar